Munyikirize mbatangire aho hantekanize no orubazo Kitara TV muri mutamu gamba muta biro bina akajura kakutonya tonya muga kiro kina akajura katonye mu ruga rwa Hoima nokikumanyi santa akajura bukakuba katonyire baho halo okusimba ekintu okusimba ekicholi okusimba ki batu bangambire side zokuku kibalo konka enjura teriyo na kienkwanzo okwenjura teriyo but Hoima kandi hali batalima mutauni enjure kutonya so nkubara mukiyaho haliho nali mukali munyawasa zembaganize za Bunyoro hano abanyakuri aheru ya Bunyoro abanyakuri mu Amerika abanyakuri Canada nseriyo ko munywani wange Mbazira Moses nkuramukize munywani wange akikiriyo ne think on ali Bungereza aho nkuramukize aho nabakutekaniza KMG Awards za Bunyoro inywe nabantu bange mbaramukize hona hali mukali ni mugamba nti mwebale muno kubagani mutuhondera hona hali mukali ntekaniza urubazo Kitara TV kwegesa kumanyisa nyina munywani wange ono sekati ono ata professional muno mbya amaizi bino machaze njure kutonya manya mati sometimes njura bene tebata watakusana kulegya muntu inenju atakuteko wade nengongo gama nta harvesting amaizi oba bantu just babugara obanki yete entertainment so sekate nuwenyi na kiro kintu ujja kubaza bya amaizi and of course na biro bino mulinga abantu bwo kurondwa ile typhoid biki byona birugwa mukunywa amaizi agatali mayonjo nyagamba sekatondo rabaho hana Kitara TV tunyumyemo bo tukenge bintu mulingo birira mukyaba kutuhondera mwana waitu wibole muno Julius abarozi ba Kitara TV abambakira kuliza tukira kuramuki abarozi aba muno abantu abali hakiye yoli wabali hamuli mu interviews ino oli atekamo obuntu matu nahuliriza ye nakora so abarozi nabahuliriza ba Kitara TV bona yatu abakurura nabakuliriza tukubaramukia kandi tuyikiriza ndi bitujja tujja kubazaho tukuligamba habo bubi bitu byona biri habo burungi bwaitu komamu no komamu bokuboyine kiwakanize no hakaniza mu comment section aho habo burungi no gaki no sakubodu pire kino sakubotekeize ku ngobele man ono sekate na company ya Alta Plumbing bikurubata the other time twabere hamu wangamba kujja kutandikaho sazi no atoka simbura byo bintu biri bita ibintu generally tibiri bibi 50-50 obomezi busako ba 10 hakindi tutandikire tuine Alta Plumbing Services atisawe tukatandika na Alta Plumbing Shop so services tukora more of technical baitu hati tukagenda kirora habwa kulindo mutindo bungena nkafuna material ngagiha ahantu ahani ntagiye siga ngagiteka kandi bakusigana bablaminga nyo technician ati kitwagambire mbwa atinge tuine services rekatandika na shop no hiro mwawe ninkugamba ninkuguza nekizi kiro na warranty ningaki no kirasisikara mbwire buti mbwa nubukya kuba kine mechanical biki oba factory errant no sakina kakiri pressing obahereza nka guarantee abantu babo bano tutingira kutunda bintu bintakuweka kasa bintakozeseze kandi ntekintu nkugamba no kugamba kino kwemyaka yawe nkesatu bukirasisika within that time I will replace on my cost. Amaizi omuntu kulima nka amaizi tugezeyo nyino omwango ko businsi kwenda kuleta amaizi kutahya amaizi process eje one arabi kaguzo nka bibiri ojja bigaruka mbiona ekyo kubanza kimara sente zinga ekiya kabiri how long does it take kimara obusumiki ati kutahya amaizi no yenda ogerimire tugeze yabo bokubogera mire at first of all kisoka koleba save kwijo mwawo akati mja kukaguza amaizi gano genda mbwiye kwa tukuhegire iziba ekikubanza no kubanza mu Uganda tukiziba kuhega izibo tine permit abantu ikitiba kimanyire bowahole hakyashara weraho ti bajja kunterezamu aiteka bitu kimanyire on bowahole tukiriziba kuhega bowahole otine permit permit iwa a service provider obanyowe akugenda hati iwa banagenda tukuhabura muntu gama mbwe oyine hogena no giya no meeting office unfortunately muntu tindishi wantu muhima muntu zirimu bitu in Kampala no funa permit yeyo ni bakuyikiriza habo kona bene bakaguza utakatanikiye kuli meziba ni bakaguza mbwa kwende izibo jali kozesaki ojali tekanka kibahambya muri yeke tugeza hati muntu within the city okwesanga
national water ine mbowa holo yayo hati neno jano kiteka bowa holo competing nayo like hati kandi jukagano amaizi ga abantu bona hati woli muntu womu so even about distances ziba covering hati ne bakwa permit no yenda tugambe okwenda colony large scale obo nikyo kwendera bowa holo orundo kwenda gihereza bekiaro actually reasons zawe byona bakwana reason yaki mbuyo kunihira kuihamwa amaizi bwingiki ako utakosa ujagasikamu ugasikemu ukose gundi ebichweke ebindi byona noisanga abantu so affecting ekiaro ate ibintu byo bahondera bitu babo bagikuhaire hati aho notwiziramo kimanso on kwenda mazi no ina kubanza kusikinga permission yes bitu sa kuyamba that's another agreement ogabino wanyu bijja kunterebaniza mbwa no mutungira permit ekikumasa gana agandi ganu ati gano agandi with the shallow manya busoro bwangaho domestiking biomuka ibitoitoito ebyo irrigation butoitoito abo shallow will process a very simple of steel so gakuja ati shallow well niko ganu goteka pump na bowa hole teka pump ati e bowa hole kiba kina kiona kyo kuri kasaki kakuhingura 45 meters iyo bowa hole that's a deep well so nikimanyisa gano shallow the shallow well hata gaba basically mukanga mu 40 30 tukutukanga umwe tukiranda kuhikayo akwa 30 meters that's about 90 feet tukira kuhika mu mbitu that's 40 below 40 iyo kuboli mu shallow well kandi atezo most cases zikira kuba hand dug sanga abana baine sururu na tem nali baite nkarabaholes kiba kyoma nikidringa ba machine kuba yegena mitanka 10 kinana depending on the water table ati eba processing ko to mara bo mara kufuna permit tuine kuleta o survey japime manyasa ali ibale kwenda maizi bwingiki ebi atoli ero sanga teira hakati haro point ye no god baja kuja ba drilling hano ati aho no tujamwa ku discussinga with hati hali biri ebya bowa hole but hati kino kya shallow well still tuja said ate kituyamba mu bino ebintu ekichweka nka kino kya hwema kitulimu tukira kuina kuba record ya water table yaho kabo kiteka mna kyo survey kusoboka bitu a bit expensive surveying usanga survey uja kuleta omwana ina machine yapima amaizi galibure iraki akutwale heki enkaga kyanduguzira materials and yombekere izibiri yona so hati mukichweka kimanyene sa gamba mbwa ekichweka nkananka ombwe amaizi nkahiga iziba amaizi gano bantu ngamba bantu batita abanankire kora personal boreholes batoyito shallow wells ya shallow wells zikanya muno hati boreholes zikira kukozesebwa kamasho no muntu ine sente zayo akwateri hasi ye milioni ka 18 it's very expensive projects zikusenga ziba za government za NGOs batira muzikiti batira church na world vision naye gaba muno boreholes atezi expensive bitu hati kanu akokulima kanu tutesa ingamba mbwe hano nja kumpe milioni 3 hati challenge yenyi na munywani wange kinubyo kakalimeize na kama amaziba gashora welago baito obuzibu hali buli enjura bwe kutonya amaizi bakupampinga gakwiragura kizibu hato obuzibu obuyizire tugenzi twayesanga water supply eyine kutuhebwa tugambe national water muhoyima hano teri reliable kandi kizibu kikoto muno hati wesanga amaizi gasakuma haro ebichweke bikumara mutawunu hano abantu bakusaba kunjulira haro ebichweke bikumara na wiki batakafunira amaizi kandi bugagamba gayizire gabaho kwesa hege na pressure sometimes aro sanga lito mutanga tugireyo tutoyito so hato umuntu tugamba umuntu ine business tugamba ine washing bay washing bank amaizi tikaro tosagirira inga kiri kiziba hato oli noje no mugamba wewe haiga kaziba kikuba nikisoboka boko bino busoboza ko washing bit strictly water tuinenge ujya kura ninga washing bit ine ujya kubisimu zaki ati ni hobuzibu baho ato oli bwa kiora mukwege kina ijuka ati no kwege kine kitwine bintu bingi biturora ati itwe abali professional nikyo ekintu kyona kendo kiteka mu muntu ali professional akimanyire ati haro group ya abantu bakira kubita bo basoga timayo babasoga wejja bujambu oruzimbu engenda dukuba ku milioni ati tamanyire oruteirenka ati just for instance aro bendura bano beta bata najja basigazi nibakigwahe kinani bakihukura ati nizezo isho kuhurezo enjura bwe kugwa ati
hano hariho latrine hari hariho iziba distance yerimo meaning omubwire enjura bwe kubegwira water table zikarayizinga they will criss cross tusanga oli no mako muhigiriza bana kaguza amezi ganunganyo yeso jaganya bitu hakiri gachumbe hati bobo ko zirizi bati nyine chali wange ali side zake bati yo kutinja ko baza ibara bakamuhigiriza batanyo yali higira kanyeta kuteka yo pampo no connecting ibindi bibona bahiko bwiya tanika ko ngamezi gaga ko nunga gakora gata ati ndatoza nakyo kumugamba kiyambura galinga mana distance okuru microphone zinungeri ziri eno iri hano latwineria autoriteria haruna akasirimu ko kati meaning tuliga kune bijya mu maizi kono bisabu teja direct bitu nibiyekene nuramure so aro distance gibatuha gitu somono gamambwa eziba a shallow well a water source from a pit latrine haina ko distance yet and na levels za kana gradient preferable toja kuteka iziba eifo ya toilet eziba line kubiruguru niko oyeho fure yonti tugambe water table zero izingire haja kubaho nanke ati niyo typhoid okuhuleyo oka research egamba nti omuntu aruire typhoid oli noboki mugamba mbui abaliro buchafu actually buchafu uyogeze sohani tiwajubunguza in running water banu bubutasa himba nteka hano so hati nanke toyi etay inakuba mu buraki hano distance ki nekina kya maize excuse me hati distance ya maize yo tukirakora 30 meters bokubo ine itaka atako sangole ine 50 by 100 Julius kafuti ha 50 kana wakwenda maize so you advise omuntu oguna kuba na kusabga tu depending nyowe actually kinkira kukora kukendeza risks gimanyi Uganda ituli akugamba kwenda iziba kind of course I need to work na nyowe ngezaho ni nkuhabura ningamba mbwe okahigala twini mbukwa ati nikyo ngamba save ni mpika saiti bokujo ine 50 by 100 nkasanga izibali yawe latrine yawe kagihegeira kandi iri ruguru hatwine kuteka iziba kama wange izibano sabu tasoboka sente zindeme yawe nizindema okwati tikunyamba kwijja nkakolera ikintu nyekya mukarwara mukafa kandi aho zibazindeme ninkugamba ninkusobwa ninkugamba nensonga ne reason abwaki nkozire ntyo ati ubamanyirebo ati bwali ondi naija nali hayiga unda kwenda kagwira ona akora kina naija nali hayiga bitu hati kibani kikosa bitu hati abwaki abantu barizotingire mukora amaziba bayinyi nyenda garuka muno muhoima muno because one tutagenzira why do you think amaizi ganuga national water tigaliri reliable really bokusanga nte kichoke kinini kimara ebiro bikitaina maize uga kujja pressure nyingi biki nsonga ki factors zikusakwa zira haha technically umaya ibintu bya technical bino sakwijja nkarura ikichoka nkakino kagamba eyo barubo abakita kora asakubali obazine kumyanki asakubali mu luzi nyuni ntekeza nko umuntu so tinkora mu national water baitu hati nyowengeri nkutekereza biri bintu bingi ekikubanza abakozire system ero bakajikolera halo capacity ndoba muhoima hano ngunda yanga ikiriza hoima ngeri yali emyaka nketano enyuma tene kweri sazi twarabaga main street yano iruka sazi ndo sakurabaho hari mujamu hari mu hoima kuzire kandi population egena nekanya ati mbabu ikisaye nkiki mbubo tujja kufuna university meaning population all those guys we need to be facilitated atingira abaziro ba population bakabali tukyali system so nikimanyisa now abakosa maize bakakanya muno nikyo singa hali mulingo bakitekereze ni bakora that is one then hati okura bowa huruzino bogi heiga there are times boba no draining amuna maize hati jukabo bakwesa gangi bakusa kutera imitwaro nke ibiri obesa tuparawa kanira raw 24/7 bogi draining amuna mu dry season kakusa kwika kakoraki gakehere ya maize gakeya no sango ine girani ngamo biro toitono jikanga muno gifumuza hati nabo kiba affectinga nikyo kire kya permit kya izire mati bokujo kahiga bowaho ukubona utatagana ne government ya kozire ya national water
ati nikyo bakugamba nti otakafunire borehole mbuye soko tugambise tukwepa miti ono that ati iteka muno tiriri that serious baitu hati eyo ensonga ya kabiri then yakanda ati abamu technical issues nti pampu zibaza bei ejamingirem arona bwetera ati pampu yo gisikayo actually gikora maintenance nikitwale bironke stadium baitu hati han hoima hano amaizi baga pumpinga hamuhonka yali hamzidi nanga nyingi muno baine boreholes nyingi actually bikira kuba bujubu bwino akasengenge buli bwa bulu yonke hane ya kiarabu yamba ni yonka center ate no treatment plant gona gaija ni gahikira gona bagasikaona ni gaija gona ni gaija ni baga aerating eyo system eba nayo iri nkoto kaleba ion remove ni bayamu ions ni filteringa biki ions ni to tororo to tukundo kunduro to wa brown otuba hansu ya maizo terezi ba ions hatibo bagatu bagihire mudeni ba treating then bagasindika mu reservoirs atibo basindika mu reservoirs ndi bone bakora ni bagatuhereza mu bantu ati process eyo wesanga uwire bujja kuhika amaizi gatakiyamara ati supply hati bakira no kugaba priorities wesanga hano mutawuni bateyiro habugamba harimo iruwaro harimo amasomero harimo kale bitu arono baranga kichoka nanka amaizi jajja kurugaho ati o manya kanena kumba wesanga okafuereiremu then ati ngeri ngambi okora pampu ezo ati bwebe fuire it takes time kugihayo gikora maintenance ati tugambe kubitaga spare osanga ati within munu zitali mbako batali stocking ile ine kubitumisa he ati nabuno osanga ati irenka ibiri murundi gumu basigayizo banka mukaga babebe ine kuba nazito isanga ishu yo neba mukando wegenderize muno mu January mukiyanda embageba okwane nyumba ni mugenda nabo batagaina abantu babona maizi nkatinka businsoko basanga bagenzere borehole eriyoko amaziba basimbiro ruraini ruti rurayira true abwaki why do you think in Uganda amaizi gakyali expensive to that level kandi tikyande beire kiti kandi twine bisaru bingi twina you know nigamba no tikyande beire kityo amaizi agali expensive nyongira ebintu bino biri planning akati ojura sinkani nkora ka research ni aka video kena ndole nyuma Saudi Arabia tibaine bisaru biri ya kandi bali baine population inkoto waje itu baitu kwa Saudi actually bali almost no mu desert ati amazing ka research ni bagamba about 50% ya amazing gabo guna bagahiga hansi yes baitu gajagali mu orunya hati process yo kuihamu iba very expensive bitu no roranti bachikoran they are making their whatever our clients babo babantu babo na bali sustained with water hati unlike ito kunu tukialo he nyuma kandi ate bintu bino bikusoboka nye believe bikusoboka akati kikubanza tuine amaziba gasa kutabalira yebeke tukiboine boreholes bitu hati nka city like this hoima is a city tukuba tuine kufuna ikintu ekiratu sobosesa ati take for instance nkani bazawo no muntu mu national water ningi mugamba bwali bwire waro bagya tola street ya ngabe itu hati kizibu kintu kakiri kitina kitiko ko mu ideas oliki kiyekira rugayo nangamba tukakitekerezaho manya tuine plan yo kuiha amaizi kafu hanu Kampala road namugamba ati nyongere nkurura kafu eyo boragitere emyaka nka mukaga no gisikamu amaizi tugamba ogaga bafulu capacity kabino bibabawo nti gayizire saye mugagenzire akwa gaine kubaho liko mwana agakozesa abo kuba ijaga sasura ati tigaro nikyagenda kuhigira iziba ati bwa kuli higa iziba lihiga mbukiyama ati kandi notandika ku mbleminga so muhamaizi omusange ne iziba mugamba abakyo higira iziba no actually ntaka kuire na point yao actually ro nondi yangambire nka hoteli za amani za HBZK no bahagama izi national water eba tekonke kiragiro baina kubona amaizi gabo kandi bagasasura ati yes of course ati kalebe bibamu ebe bibamunka inside thing tindi show of that muno nsabata kigenda moneki tindi show of that baitu gamanti oli hahigire iziba niwo kwika no kirura bojo akugambire ati nyonyine hoteli mugina koleraga twali tuina ka pipe kali ka 1 inch ni ka supply nga hoteli nahika no wina ga direct ambwe mbini saba to upgrading the meter ebe saizi honko to tufuna amaizi ga ko malera still amaizi katakiyamara
hati omuntu tusomba amaizi kuruga mu kampuni endi era steel yo mugayiga ntugasomba busomba ntugaleeta which is expensive because national water is not reliable in Hoima ahandi bichweke binti maiti nkaikarayo but in Hoima here is not reliable supply eri low kandi hati tukiyorayo kuli bonali ni nyumya nono munywane wange nangamba twa planning kuya amaizi mukafu hati nyo mugamba mu myaka mukaga tojagga highest mu myaka mukaga kafu ija kubiyumira tukaja sikinu kisaru twine enyanja yitwa Albert kandi amaizi galiyo gakenga gahambizi n'abantu gahambiza abantu genda wanse kawo abantu ngiri bayirukira bakucyura abo hano betaho batota kahikire waruga mu kikonka aho hogemera butiya tegi ariyo business abantu amaizi gakabahambi gatira ati bojo buturani tukora pipeline ne ruga hano ngiye genda manyanka negenda Tanga Tanzania bojo zino kilomita ziri 10 n'ekindi kora pipeline kora treatment plant yawe abantu bahambi no I think just buba obamboyete butafayi bwa government babiki habintu bine ebindi like ati nabantu abali mu system eyo kwesanga ati managero aine ku reportinga mwana nanka ikara heru aine government katukole kino hati tofunire nti governor who are you giving the report who are you giving the suggestion New Julius I took a step ahead nganta maina water minister abukora ebyandu maganyonko omuntu nyine street yange yo hankolera usanga open drains ezo manholes ziri open ziti abantu baguwamo vuga buti abarode manholes ziri open mutauni hano nyingi ziro yes bagamba manholes kwa vazi baziba bascrap beta hate zindi zirimo ati kino tukuiba akantu ako wewe babuiba bojo bahuyo ari dokatwaranga manager okusinga baba marking no marking aje nakatena na ihamwe mite yimbu eyo nagana no mwengumibi imba scrap nakatuna muscrap niba obone mamazingana chonkenu atira obomezi wabantu hariski abo kwa mu imagine ngare mite yimbu giya kuye mu kilo zingana niba mwenko myezo ibiro bisatu we kilo nikiba gihoyire aba kutondera activity tukiya ina sekate hantekaniza ya orubazo tukiyabaza mu hansonga ya amaizi gasfoga aroga foka kizibu muno hano mu rubuga rwa Hoima amaizi nigagenda rero mukiyanda mahano baitu nuko toto kiyali hantekaniza orubazo so baitu bo abantu naturally banya Uganda matches sa blaming a government but iri yari umuntu ati akantu ako mulingo kusaka iyo nti bagiba kwa 10 yali kikuba nikihunize no kuniriza abantu bani batoza kufuna baitu yatingiro baba butamanya na butendeza iki kintu kikoya butamanya abakwati bogendo kayiba manhole kaveyo omwana akaija akagiguwamu yes kikubanza ujja government ejja kujegire placing na shonota ejja kujegire placing sente zawe zo musoro gwa kusasura zawe ade ojja genda ojja kubolia utandika kungana awa mane maya sente zaitu government ekozile kin bilwa sente yu manhole kavazi okusanga ati oli giteko kikumutwale mtwaro nkaga sente zako endizikole ebintu ebindi iwe ati iwo katunzile 13 muscrap ize nkogotogire mutunze scrap hati minister watoza minister ati nye kintu ekyo bunakiboine nyo I felt hurt nyuma nyibundole kintu nyo naturally nyinda nkibazeho bwana onyigo nyike ati ntakatoize na minister aro madam omu mu national water munywani wange tukakibaza watu wakungana muno we had an argument takungana enti yebitu we had an argument about mutaikirani tekirani ni mugamba bakitakora kitekintu nkakintu kana robata no street yo munintira nebisani mugati ranka manhole ajo mukazi agwiro hogaro mukazi cyali akabana robata ahimbire ali hapikipiki ahimbira akana waboda akagumaga kitera nagwa I felt hurt ndagamba ate kintu nkakino it can be done once and for all bokumanya bakiba chuwa mogambe kino bakibiri tukusachikora tutabata kusakiba ezo turuziri no giwe ndingiro ndio omusoma arajana naka aina mulingo bakiteka mu utakusakiya mwe bintu bino bikusoboka ibintu bino ogeza bugeza kuba kugezaho omukazi bunabalize nawe akamblockinga no kumblockinga true story akamblocking era no interview no warageja agamba sekatako bazali nyo honestly ati bono nagamba bitu kiki abusejje bono hati gunande bayinimbaza na wahikiyo butumwa antabuki takwenda kukura byo kumugamba nagenda agogo nasachinga water minister wa Uganda namufuna omanya munyango oli manya muki
communication hansi kuno bogenda page aliyo the way to communicate aliyo email ngisindika nkhandike kintu kiti nasabe ndibakankira mugakara baitu mali mnanka offices z'aba minister abukwendo babutunga malo kusindika batekinga time ni babusoma abogino tiko email otirona how to find us no even na hananka na office zawo sanga suggestion box runtu so akiri omuntu mukiuliro mugambe wewe ikintu kiboine mbuye can we meet and we talk oba we are working on it omuntu amanye ndi banfunire mbwire ya working on it bitu ati no moka gurabiro email nkiyagine email omunja gikuleke tiboka nkiyura mo so back to hakagozo kiri hari mbandirizege ongarukire mga kitwaraki kuba neiziba wabingamba sente ziba zitamuzitesa kusigikira haburaira bweziba hansi kisikira haburaira hari mugasika and of course kitwara busumika imyaka ingaha myeze ingaha kufuna iziba ati kisigikira ekichweka nikyo saveriye bankuru hariho ebichweka hokuli meiziba niriguwamo hati kusurveyinga kuno ndikyara kusurveyinga kuno muntu nanyo ubwengwa nyenda nkajja nkayo mu outer plumbing ina kuncharginga za surveyor ati surveyor ati nsapta kucharginga za surveyor ati Julius bokuija mbwe tugiyanka hambwe tugiya business nkuija nyonka nyowe nkuija akwa company yange iri facilitated ni nyija nitumara kubaza hati nkayukiri hari nko umuntu abichweke byahara tukira kusaba na transport hati nko mu town service hano arubuga hati bujonsange bunani mvuga pikipiki ningakiri yateta abakintetera business no genda ha ni nyijabu nkwija say hati kiri hari okusagama mbwe oyizire mbwe nkwetegereize umuntu warungu nobe mtu wale biringino ya facilitation that is okay abakati kitwara na bwire bwingi bikaguzo bitoyito tinja kwijampa imenyo machine eyo kale ngezaho kiyehara habokuba it is costly mba imanyire ku surveying ali muno kupimanta amaizi hano garo bokuba no kienda tukikora ati ngambire kijya kutwara imitwaro nkakaga hano nyiziri wampeki ibiri kya mafuta yes nyiziri nakaguza binkagwiza nyine bimpondera mu binguhondera ali mukimunje kukaguza ukalimara tulinimbuye ukagira mabureyireke mwenga gira mafuti ya satu twasanga amaizi buju survey ndete machine mali Julius kuba muke ukengerera anta amaizi hari gali utatebe tukutandikira ni manya ntiye bunangambire ongambira asatu toilet nyikiye nkaga kiyange nkuba nankire nkuba njya kutora mfuti nkankaga nkufuniye depending hati amaizi okwenda amaizi bwingiki ojaga kozesa haki ati shallow weru tugipimira mu 12 hours power hole tugamba per hour tujja ku amaizi lita 10 per hour bowa hole bitu ati shallow weru tujja ku accumulation per 12 hours accumulation ya amaizi mbwe izibali tuli kusaka kutuha elite nkumisa tuli after 12 hours hakwati shallow weru yuja gatiru gamali mukuyoguye mukikaro mukama yakwira bo amaizi hanso kugaikaniga huwayi gakendera atijuka hano tukwa nicyo tukihayigira kiri chikoto umuntu hakusagenda otherwise bo wahorogi boyine kaba nakacupa kan antukudura kwa makati niko ati oli ayikira kimumunde water table area yenyine ekusakuha amaizi go kwenda no hati amaizi ganuka kuba ndi mashalo werege nkagirima ngakaika gakahuwayi. What is the solution? Mina genda ra mutoze muhaige handi oba mukusa kuongeza icyo kenyine. Kikubanza hati kiram that straight tukusa kuliongeza. Baitu hati kitusinga kora. Amaizi gano rakora kurongeye iziba. Enjura buyegwa amaizi wotate bonetemba. Hati bokuhaige iziba bobo tali kini. Okahaigo kafunaga kumara meaning during umusana. Kajja kusiremuka. Hati preferably bokubo ino bwiro takupapa. Nkugamba lindo musana gwake kyanda kikuhika kikutere ohiga amazi no haige hati nyu aroyizi bali na haigire kanena kumbaho mubwire bwo musana amaizawo normally tugasanga 14 asatu action na latu ni bagamba latu ni tukasanga mu 2 na twaleka nkaterizi bapaka 14 kaga so nikimanyisa nurura gatakanya inoga akira tinja kuhemuka mwakira yantinja nikimanyisa it is advisable muntu kuli meziba mukiyana kuba utali mbwangu bitu bokuba no lienda ndi kuhayigira
tujja kulisuweka hati tulekayo rumwe munjura muno amaizi akotatebeli kind of haiguru hati ndekayo nsa kugama mbwe hati kuba shuwa abakona nyo tinkwena nkolere kintu mpe muka abakwa buli kuwo moja gama nankani bali nkolere bichupuli nku harumwe ni kugama mbwa twayigire iziba ufunire gukozesa sazi tutalisuweka bokuboli ahantu hari sechuwa tutalisuweka tuteke ibintu biri temporary umusana bugulije tuliyongeza ito limaliriza butuli hayigiro kukozesa amaizi umusana bugukwija ntuliyongeza aro omuntu ndi yangambire it is advisable kuhayiga eziberyo hayine kisaro ekiti kimataringa hati bokuliteka hayine kisaro tugambo ine hika yawe mu kisaro kira kusemba yo boliteka yo pampo je gitekanka hati eri hariski yo kugiba hati mini wene kutayo musirikali oli yakuija hati juka oli bwakuija yise aka kantu akakusa kutemewa epampu tumuzisibira mukino siba yogisibira bitu hati oli bwana gambe kiyombe konka kinu okusaka kitero ukakichua buli kimu kikuchwebu bitu hati risk ya ijuka mashini yawo jiguze sente stali hasi mtu wangu kaga oteremo bwire bwingi kandi atojo sange bagibi kandi kuli engeri okumonitoringa yo nehika yawe mo bayibira aro abasajja bayina amafamu no sangeri ha yari harayira muno ati bwe kubera yoko obwire bugiyayo buli butoyito rather than enti kanyuma mbuizi bali hali kanyuma netari kuwakero aho bikwa ukana oli na bwaraja kula sakumala ebiro byaye bibi natemage kintu yalemera bitu nakitema kwika bwaragi haya kadutuwa haro haki abayire so ati ogambire okutunga amaizi muntu obanza ugenda no surveying survey ni kyekikuru hati otungiro bokengire tugeza amaizi gali mu futi ziti na ziti hati kutandika kulima kutandika kulima ati depending iziberi tagenda hati ekintu ekindi kimbenyeberwe nkaguzo ina amasanyarazi to ina amasanyarazi hati ebyo bibyongeza cost bokuba ina amasanyarazi omu wawe butujja kulima turaninga pampu ntuhayigaga bukwika maize ohayigaga bosanga ibara aro machine zituteza bageta jakama izi zata mabali izo ati bobote ina amasanyarazi manyine kuleta generator yune gifiweringa mulani mukora for 10 hours a day kusanga ni kusike mitwale egi esatu ogipangisize mitwale esatu tuli mukaga opangisize jakama opangisize pump atu ino kufacilitating aba ati yuto ina pump yokolera ati nyebyo nkugamba ati ebyo nibyo nkusobora yes nyonka kampuni mbine zoturuze zona nzina mbanzina bitu hati kyo mbanyine kusobora costazi kuba nizigiye akwa nku breaking ira down nino rurata government njya kugamba bu $1 million ogendo itandike ganse yire ati bo nkusobora hazigenda nayo no kirano gamba ekintu nikyo kiyenye so ati amaizi nikimanyisa bokuija ukatandike service zona bono biresere mbiro bisatu na amaizi okusakuboga tu ibiro bisatu bisabutasoboka ati ezibo likuba tugambe li comforting kankaga ekusako ntwalira wiki nkira bagamba wiki umwezi baitu nyowe mbanki manyire mu wiki sezo just kuba safe no gamba oyikali generator pop abana batajikoze service ubaba ekagenda muno asaita ono agihimbire buhimba yo ati machine zikira kutera upira bayo piston nikatera ati aho nayibe emergency obo ine ga katoza kora kyo sange kiro kihoyire ekyo kigenzi kifuire generator ne jari whoop ne kwechangira ati oli na gamba mbwenyi na amasanyarazi umeme yito gimanyire nigabura hati abantu biro bino mulingo bakulima munama ziba is it tugambe nakyo kiku affecting amaizi ga national water gano kuba gali matito these days kubantu hata biro bino jja kusanga kisekate hiyo kimanyire biro bino black bombeka rentals akuhaiga mafuta amanya amaizi true ati ekyo ku affectinga hati oli agenze kuhaiga iziba akwata kwesiga national water atibo kungamba bwa haigire iziba kanda kiku affectinga utatebo ante amaizi baga competing iro hati baitu hati okuboine kusoka kumanya kike kimuletereze koroti nyo Julius nsabuta sanga nkahura mbwa Julius bamkwasina akole kintu nanka nkwikaguza kike kimusindikirize before mbwe hati reka tereze kimusindikirize niko tumugambe iziberi mbwe hati amaize bwa kubaga roho mbwe 24/7 national supply yero kandi gali ha sente ntoito it is okay
mpaka neiziba lyawo mu mateeka abakuba ati abantu bagani bahiga iziba ngambye buli liri haina latrine oba ekiweka kiriremu tikiri kirungi aro amuhando ogugwa kaisotonya aro kyachema iziba liri hano latrine iri hano umusajja ogumanyinja mu kugamba off camera tinsa nkalirwa natina nagamba ati abo bagakozesa atoli bwakubata manyinti amaizi gano tugatweetinga tukyali habye ito ebyo mukyalo nti amaizi go mudimo tuwaganywaga amaizi go mudimo tuwaganywaga tomanye population eri eta saa zino obuchafu buli buta but even in a national water mwaka bagamba bagatweetinga baito soganywa nanga at least boil some drinking water bino byokuogya kusesera koraki it's okay ebyo bitu at least boil it ati muntu ki bojinyo ujja kutandika kunywa amaizi gatachumbire mali gonze no garwambo ogaga gakwera ku mumpigirizi babojja amaizi agara no mugamba we galinka manano boli kaganyo hake soko gachumbe kuchumba pakuleta bukaija bu dakika 0 opanga mukadomoro gafuka nonywa no fridge bwizire bokubo ine no yesobora guraga nankire mineral water ati tubaitukyali hali a point yogamba nti abantu amaizi bagakanyire burakora rento maizi buryakora maizi ya true baitu ekikuletereza ekyo kirinti buso supply ya maizi kandi batereze tekumara telirayebo buba kuba baterize kandi kikusoboka bujinye kikintu kikusoboka ntuba tuina amaizi mbwe naba kiboga tuikantuga tugasindike kiboga because just kufuna idea ukafuna the right people to address it to ukatera budget amaizi au hayimu na ugaikya mdo imana kagakora hogu ukagaha abantu 24/7 ati mali ngwe ntekeze kitibaka kitekerezaga oba roho ensonga ekusako bane bahakana kugaika distance ndaira ano so distance abasajja bakurubasa amaziba kilomita 15 kilomita zinga ukaza hano kienda manyana zinga kuhika kaisa hati ngi nkugambe nkuherege example tukora pipeline genda kuruga mu Uganda negenda Tanzania aito ko tsabuta hika yawo kuba that's big whatever tukakora akantu kaitu kali yawo sente ziyo yes sente zigenda zikuba nyingi kandi it's billions of money but that money later comes back hati bokungamba bokuboko zile system okagamba mbwe we have enough water to ine na get wahu ile get kozesa kiboga ne bafacinga the same issue tugahuruturo kiboga akoboti bayine bisaru biri yawo ndi babiki tugahuruturo kiboga kikuba nikiyamba amaizi gahambiza abantu kuli abakwanda bagaba kendeze tuganywe abantu bakiuliwa kuli serious legenda ngeke kisaga kendeze ya maizi tutandikire ganya tukagatandika no gasindika kiboga tukwenywera gate sekati ndio amaizi okimamaizi bwa national water gata expensive it's expensive galinka manano hamuntu ati nyo I believe ekintu ko government kintu kyokuha ati ninka UDC bona bintu yes tinyangire you have to bring in money to facilitate the system na government aro amazi magali borura biru ya national water eri nyingi and I think that is besides kuba gatalire eri nanka reliable no kuba gali gabeyi muno because omuntu akubara munagamba ati tugeze iwate tugeze omutwaro gwa masanyarazi gukupambe galita zenkanize hari nabara munagaye mitwaro ingayi ya maizi mali kana atakurora like nka umeme ngeri yakozire umeme bilibino bali na TikTok bakugamba mbuye bokuteka ho rukumi ruti no mwezi ngutandika manya rukuha ziti national te tugamba buli unit domestic buli unit ejeje kuguze nkubiziri 13 no rukaga bakazongeza amka toyita unit yemwe eri muri lita rukumi bidomoro 10 baitu umwezi kukya kuwaho nibajani bakuletera biro eri mitwaro nkamukaga baitu areki nkozeseze bidomoro 15 ata areki kintu ekiyobalize nyo buli kyo kintamanyire unity ya umeme etahamu lita zingaza amaizi no unity ya maizi ya eri muri lita 10 bidomoro 10 lita nanka unity iba 13 eri mu 13 no rukaga no gagura at kamasho
ali abagura no domestic ali abagura commercial ati nka hotels ezo that is commercial unit yawe eriho haiguru eri nko mu 10 n'ekintu it is okay no benko mu 10 baitu ati kale kagali unit editazinga unit yemwe ali mu lita 10 hati lita akantu wakakaruba tape whip kaketorora kakakora 1 obonyo no ati ha actually got to in the meter hano manachikole harimo ebidomoro 10 ebidomoro 50 anyway because baitandere maizago no matches no mdani tekezanti mali mutoyi kunaba biki but still ebe bidomoro 50 ati iwe nyino jano ikaguza mali ebidomoro 50 nabikoze sanka akiri kendo omuntu oyija hati ngaba baija kusoma meters omuntu musanga ho give an explanation oli aleke kwikana na doubting na gawa na shona tabasoma niho niho be ya hatred una gabi tukikimfunise ndizange mukitebe hanyuma yo mwaka alikampegizi oli musoboro mugambi kibere kitina kitimbuye hati hariho no musoro ukose bino musoro gubongera manya ro musoro manya service fee bikibikiye so ni musoboro oli aikara kimanyire so bateria re omuntu mulingo onda daily ona nanko mbomezi wa bulikiro amaka oina enju oina moto ibiki I don't think into omuntu aina no exceeding emitwalo ebiri ajulira sikagenda omuka gagenda omwezi gagenda hati Julius tugambe oine toilet singazinga hati kaibiri katugambe mukaibiri usanguli na washing machine oiro no busibo obundi oiro no nyono busibo obundi bonyarozere bakisinga kutoka na abantu omuntu agenda misa na tugeza agenda kusinga amaino niumbe ni agenda sink basi niumbe ni nyija mpako bararuga no kunabe engaro ati boba no endanko kisevinga tubinengeri boba ofunire professional plumber tu amazire kute boba najja kugulira ebintu webyo amazire pipe waka amazire tiles najja kugulira ebintu ebyo kusobora haliyo tapu yo kunyiga bunyigo tipe tap negurukayo chap no guruka atuleja na yabura na nabengaro nakwata sabuni kuliga kusesekaga na nabengaro hati aroheri yokuteka pe chup no giteisa buteiso tine na nokusinga amaino aro nende inyarozere ekusensinga engaro hati aliyo nizo kusensinga engaro hati by the way zo nungizi kusevinga hali bana basisa amaizi always a bay hati kali nungi nyina hanazikozeseze nyina nazikozeseze tapu ezo ikyasinga kuzita steel awa water quality ijuka chlorine that hardness biki yakuzisisa hati sakyasa kusensinga kurungi yasensinga actually mseja kazi kuzire we used to enjoy them I think it abali we used to enjoy them no right it's a new technology baito nizifanka ihano nekora miezi yayunka nanka nekane ekologi nga nekoleta usanga ati atire musente nyingi kusangira mitwango kasatu mali no kusinga kandi nanka kandi tugarukire mbyo kuri mezibe pump enungizi pa musente nka pump depend ati engineer ja kurecommendingira pump aina kuba akine mu experience kuharu kuba naona akamera in terms of amaizi gakusindika amaizi ge kutera eja haliye ziterera haiguru haliye zigenda mu maizi haliyo kwesanga hatoja jiguro ine jigura omanyire nti eja kutwara burira kya maizi eja kutwara mu burira ki eba head tugeta head ine head ya burira ki no isanga nti kuba mbwe bungaita oburira bwiziba ngagaita no head bubun uli usanga na pima bun but head is this height oburira bwiziba kagaita oburira bwiziba kagaita hano na kasozi akaro estimate hero katekona tanka iguru ati niyo pampo ogena no gura ali zitandikira mita 18 mita 10 buli yobo dependingly ati enge oburira bwayo na sente hali nizi mita 13 ati zo ziba sindi zo sanga no uinigi importing abo buli nkanyenda no kukaguza no gamba muno nanka pampo ezikusinga ziba za masanyarazi boso ipipe ezikusanka nka mafuta dizo ziriyo ati ezo zikira kuba za haiguru tizigenda munda ati still ne yekozesa yogamba ejja kozesa amafuta eri amasanyarazi oyine gitego generator niyo kozesa amafuta ati zinwe za haiguru haliyo
zuno buisa no generator nibo ngere nkasaka nkabuno buno obateka nkabi motoka bine bizinanka amaizi biso bya fire teka hano na kuri nona teke kaisana ka generator ziba centrifugal hati eba centrifugal pump but it's a centrifugal bweba ne koesa petrol eba centrifugal petrol pump bweba ne koesa diesel eba centrifugal diesel pump hata aliyo centrifugal electric ziriyo kandi ati then of course kikumanyisa obakwazire zone za mafuta zendo zile zikora noise hazikora noise haliyo neziba zichuleire but ati kale kikuwenkaringa ino teke mu cost that daily cost kwa fiki arobo ko bosikire bitu wateiruho yakayawe hari ati bwo kubo ine sente no kora na solar aliye za solar no kora pano bwawe hari kakuha solar ye eba a little bit expensive kwati bitu yuba jesi boka jigura awusigaza ku maintaining apa atenjira kayana anka ati hakijamu omusana kwa kusaga male wiki gutagutakire kwa hati niho andi nikyo ngambira tukiyorayo kuli kufuna professional person kubantu sako mara week tugambe tukiherekisani kya week kandi nanka zinongere bazigrading amwe bichuweka buli kichuweka kigira hours of sunshine yazo kusanga omusano gwaka masindi tikuli nikugwa kana ekyo I stand ekyo I'm sure of that kandi na bulisa gukwahukana bulisa kusanga ine 10 to 9 hours hatite twine hano 6 hours no sanga kagadi kandi bakwahukana abandi hano nabayine bichuweka bindi so hati ekyo niho nkwizira mninga mambuye amaizi gano jaga ko yasaki muka mukomo wawe mbuye hakiri gula etanka yiri 10 upampinge maingi gayijule okiteka ino automatic takweta kise imanyije oteho manya biki tukora system iri automatic buga kendera kasana kayizire na yeta ora ne juza katanga meaning hati tanke yo in case of any emergency oba pampo kufuiro you have a month, you have some weeks ahead. We sorting. Oto ino cost yo kubo no jokuteka mu daily. Bitu hati abantu abakira koisa amasanyaza akwati buli hamu hayi akira ali amasanyaza garo. Kandi go gali Baitu kanda hati kimikimanyisa no mkyara ala amasanyaza gatali akusaka koisa solar. Baro ga solar is expensive. It expensive. Baitu hati dekangambire cheap things are very expensive ikyo tamanyi Julius. Hati tiwakagura akangeta aka generator. Buli kiyo jakateka amafuta for your lifetime no yakube 15 kalina nanka kalina bakutalibanza no kutalibana bala no gano teko switch no pumping benki akwizira ka generator kenyi tokaterema amafuta oyine kahindura oyiro hanyuma ya ngako kateire pistoni atosanga uli akaine takimainda ina kuhindura air cleaner ina kora kaine atijuko katwalira mukayikuru mukiya servicing okatwalira mukayikuru mukiya abaketa muterera kasoro kamugamba mbuyo kurole kiswitch ekyo mbuyo akasana bukaraya kaga ujege okinyigo mige gaija maize mbuyo bora ijuza mbuyo okiyoro nyigoti so atikire usanga okiteire ogamba kiri chibe kiri expensive mukayikuru kigwo jaja wawe mama wawe mukiyaro akira kwa generator doesn't make sense. Akitara TV entekanzo rubazo sekate nkwenda tumalize entekaniza nebigambo byaye bikusemba oyiro obuli ukangamba maybe bino bya nanka bya steam turabigenda mu the next time being plumbing is too wide so kali turagaba kuturora abarozi ba Kitara tukubasima bobwire bwanyu tukubasima bwa obuhagizi mu kutuha itwe nkaba Kitara TV and na ito turuhunka outer plumbing tuba 24/7 tuli social media handles zone akwetaga consultants na biki byona actually to do with irrigation is actually tujikwasiro tujagiba za one thing irrigation ni bikiye abantu bakira amanya irrigation nosanga uli abyire emiti ateyire mu sprinklers na nisa kusesere binyasi atobyire umuti gukutera emizi hasi okusesere mwani zawo zikuma evakedo zawo zikuma so ati ebibibi you consultation tubaho office yetu eri ha Republic Road opposite City Medicals eifo ya moti mukomboti abamanyira moti mukomboti muhoima city inamba zaitu zibaho tubaho 24/7 for emergency for commercial maintenance so in a hotel yawe maintenance kuterebaniza anything to do with the plumbing anything to do with plumbing turo inamba zange 777 20 27 81 Airtel 0704 26 92
sorry kanji kiolemu eri 0704 18 26 92 eyo Airtel. WhatsApp, TikTok, Facebook hona turo. Okay, thank you so much nywe nabaikaireho kurugali tutandikire gentekanize eno na sekato tujja konga tumulete ayongere kutushobora ensonga ezimu zitayikireho mu maisaho reka tuyitaitane mu ntekanize zindi Kitara TV kwegesa kumanyisa mubayi. Kitara TV kwegesa kumanyisa.